Җәмәгать, без Имам ан-Нававиның 40 хадис китабыннан яңадан беренче хадисне узабыз. Чөнки безнең язмаларда хадисләрнең, шушы 40 хадиснең баштагы 10-сымы, 7-семе язылмаган иде. Менә шушыңа күрә инде күп сораулар сәбәпле, үтенечләр сәбәпле беренче хадистән яңадан башларга булдым инде мин. Беренче хадис, ягъни Имам ан-Нававиның үзенең 40 хадис китабына керткән 42 хадисне без инде узып бетердек бит инде, шулай бит. Һәм өстәмә Имам Хафиз ибн Раджаб рахимахуллах тагын бит инде 8 хадисне өстәгән иде. Аларында бит инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән без аны уздык. Шулай бит. Ахыргы хадис нәрсә хакында иде? 50-нче хадис. Аллаһ Тәгаләне зикр итү белән телең гел юешләнеп торсын дип әйткән хадис белән тәмамлады. Инде хәзер шушы 40 хадисның башына кире әйләнеп кайтабыз. Бу беренче хадискә. Исеме, хадисның исеме. Безнең исламда, безнең динебездә иң зур әйберне үз иченә ала торган, бөтен гамәлләребезнең дөрестлегенә нигез булып тора торган әйбер хакында. Ул ният. Бу хадисның исемен дә үзгәртмичә иннамал аъмалу бин-ният дип әйтеп истә калдырырга кирәк гарәп телендә. Мәсәлән, кешеләр белән сөйләшкән вакытта әйтергә кирәк. Гамәлләр нияткә карап бәяләнә дип әйтергә кирәк. Гарәп телендә Пәйгамбәрбез әйткән, саллаллаһу алейхи ва саллям, иннамал аъмалу бин-ният. Истә калдырып буламы, юкмы? Иннамал аъмалу бин-ният. Нияткә карап гамәлләр бәяләнә дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Нияткә карап. Кешенең без тышкы ягына карап бәя бирергә мөмкин без. Ләкин Аллаһ Тәгалә кешенең калбына карый. Калбына карый. Мәсәлән, кеше әйтик еларга мөмкин. Ләкин без аның нинди сәбәптән елаганлыгын беләбезме? Бәлки ул дуа кылган вакытта кайгыдан елый торгандыр бәлки. Бәлки Аллаһ Тәгаләдән куркып түгел, гынаһлары өчен түгел. Безнең уебыз буенча, безнең исәбебез буенча ул санала инде кеше тәкъва кеше санала, шулай бит. Ләкин Аллаһ Тәгалә күңелләрдәге серләрне белеп торучы. Кеше сөйләргә мөмкин, Коръән укырга мөмкин, садака бирергә мөмкин. Тышкы яктан без аны бәя бирәбез үзебезчә. Ләкин нинди ният белән укый ул Коръәнне? Нинди ният белән биргән ул садаканы? Садака биргән вакытта, мәсәлән, күрәсең садака биргән кешенең. Ул бит кай вакытта гел яшереп кенә биреп булмый, күрсәтеп яки күрергә дә мөмкиннәр. Нинди ният белән бирә ул кеше садаканы? Син уйларга мөмкинсең, ул мактану өчен бирә дип, мунафиклар әйткәннәр шулай. Ул мактану өчен бирә ул. Кешегә бит бер дә ярап булмый. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә ризалыгы турында гына уйларга кирәк. Кеше уйлый, ул мактану өчен бирә дип. Син каян беләсең аны мактану өчен биргән? Кайбер кеше әйтә, ярый, акчасы күптер, бирсен ди. Мунафиклар шулай дип әйткәннәр. Яки әз бирсәң, әз бирде дип әйткәннәр. Синең бу садакаңа Аллаһ Тәгалә мохтаҗ минде дигәннәр.
fakirler bulduralgan haklı kitirgenler de. Lakin niyet bit nerse? Niyet. Allah'ın rizalığı için. Sen bir som berge mümkinsin. Bir som. Niyetinle dürüstlep. Ol bit niyet dürüstlerge bir jingile bir tugul o. O bilesizmi? Galimler şu an göre aytalar. Mümin Müslümanның niyeti gameline karaganda yaxşırak dip aytalar. Gamel kılsan, nerseden riyadan saklanırga awır, riya, pakazuhıdan saklanırga awır. Şeytan uy kirtirge mümkin senin köngülüňe. İhlaslı bulduma soň senin bu gamelin Allah rizalygy üçinmi, ýokmy? Ýok ahyrysy dip şik kirtirge mümkin. Ol wagtda kişi şuşa wesweseni basyp eýtirge tiýiş, ýok bu gamelim Allah rizalygy üçin dip eýtirge tiýiş. Şeytan şuşulay butarga tyrşak kişini. Senin jemaat gamelin, mesela bir som berge mümkinsin sadaka bergen wagtda 1 milyon. 1 milyon sadaka bergen kişi hayırlırakmı? Eller 1 som sadaka bergen kişi hayırlırakmı? Allah Teala karşısında. Niyetke karab beýle, summaga karab tugul. Şoňa göre halk aýta. Sadakanyň azı köbi ýok diýip, şolaymy? Ol azı köbi ýok digeş, ez bir digen söz tugul. Allah Teala aýta, "A'ta qalilan wa akda." Ol kişide soran kişide ez bir dedi. Boy kişi aýta, ez birdi, soran Allah Teala ez birgeni de yaratmay. Niyetke kory. Bütün nerse ýok, taba almy kişi, lakin sadakany köpme bulduralar, şu hatle bire. Lakin Allah Teala anyň kabul ite. İhlasla bolganga köre. Allah rizalygy üçin. Mene şu Allah rizalygy üçin digenni köp kişi öyle cemaat anlap bitirmey, barybir. Allah rizalygy üçin. Mene koy wagtda sadakany berede kişi Allah rizalygy üçin diýip eýte. Nersige eýtesiň sen onu Allah rizalygy üçin diýip? Mene uylap garak zäli. Allah rizalygy üçin diýip. Sen onu tagyn nerse kim rizalygy üçin berge tilisiň sen onu tagyn. Allah rizalygy üçin diýip eýtesiň. Tiliň bilen. Ýeki ýazalar Allah rizalygy üçin. Ol bit ýazudan turmay, ol Allah rizalygy üçin ikenligi senin köňlüňde Allah Teala any bile. Rizamy senden ýokmy ikenligini Allah Teala özüne bile. Allah rizalygy üçin diýip tugul. Eýtirge kirekmi? Yani niyetimizni dürüstlerge kirek. Iň mühimi. Mene bu hadis bütün işiniň başy bolup durar. Bütün gamellerimizni dürüstlitirgen aýbyr mene bu. Bütün gamellerimiz dürüst bolsan için. Şoňa göre iň birinçi bütün hadislerini söylegen wagtda da iň birinçi şoşa hadisni kitireler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta, bu hadis kile Ömer ibn Hattab'dan, eger de hadisini başyn garasaňyz, an emiril mu'minin. Müminlerinin emirinden Ebu Hafs, bu Ömer ibn Hattab'nın kuşamatı Ebu Hafs. Yani Hafsa'nın etisi degen söz. Ebu Hafs, kızı Hafsa. Peygamberimizin hatıны. Hafsa'nın etisi Ömer ibn Hattab radıyallahu anhudan قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول işittim di Allah ilçisinden işittim di bulay dip etkenindi. Kim jitkire hadisini? Ömer ibn Hattab jitkire. Allah ilçisinden işittim di. İnnemel a'malu bin niyet. Gameller niyetke korab beyelene dip etti di. Gameller niyetke korab beyelene. Kişi gamelini es kılama, yoki küp kılama? Eşanda tugel.
niyetke korap. Sen aytırga mümkinsin Allah rizalığı için dip tiling bilen boya etkençe. Lekin köngülingde tegi yolu sadaka bergen idim. Bilmişe de koldular ahırısı. Bilseler eybet bulgan bulur idi. Dip eğer de köngülinge uy kirdi. Sen Allah rizalığı için dip berdin. Eymet tiling bilen ettin. Lekin köngülingde şuşundy uy kirdi hazır. Niyetin dürüst bula mı yok mu? Dürüst bula mı niyet? Niyet bozula. Niyet bozula. Nerse diye beyti Allah Teala Kur'an'da men sadaka turunda gana aytamali. Bütün amellerge beyli ol. Namazın da, urazın da, sadakang da, kurbanın da, kılatırgan hacın da, kılatırgan umra hacıların da bütünüsü de. Okutuğun da, okuğun da, Kur'an okuğun da, bütün nerse. Nerse için kildin mesela. Nerse için kildin. Kilgen vakitte belki sen derske kilesen. Etkenim de var indi. Derske kilgen vakitte iyinde mesela şunday uy kire. Bugün derske bargan miken, yok miken? Jota bugün barası kilmey mena. Prosto mena. Şirle tögel barası kilmey. No, hazır şol uylap oturgan vakitinde, no indi sen haya karar kıldın barmaska. Yok bugün barmayım әлі dərіске, deyip eytesin. Hem şol vakitte köngülüne kire, tuktali, tegi kişiden benim alasım bar bitti. Tegi kişi buruç kalgan idi. Ol dərіске kilirge tiyiş, buruçımını sırarga kirek. Buruçın yaki alıp kilirge tiyişli bula ol kinni. Hem sen, tukta yarar, baram. Dərіске çıkıp gittin mi sen hayır? Buruçun alırga çıkıp gittin. Mene karagız, mene niyet degen sözünde dürüst yittirip mene şolay anlayınız. Anlaşılan mı yok mu? Allah rizalık için gene bulurga teyiş. İkinci misal, şolay yok. Bir kişi namazga barırga tili hazır. No, kir uyli namazga barmayım öyle dey. Mesela ile namazı. Bulurga mümkün şunday kişiler. Bütün biz eden balası. Lekin hazır uylisin namazga barmayım. İdegine okuyayım öyle bugün, yarar. Şeytan kildi de seni istirede artka. Barma, idegine oku. İrlerge indi. Hazır kari ide ipi bitken. İpi yok. Epey yok iken bit. Zatno по пути epeyge kirme. Çıkıp gite namazga ilege. Hazır kara mescitke barmaska telegan idi bitindi. Hazır menin niyeti nerse boldu? İpige baru. Günahlı tugul bitindi ol. Günahlı tugul ipi alu günahlı tugul bitindi. Lekin niyetin özgerdi. Koya bara özü. Mescitke bara özü. Lekin cemaat hazır mescitke baru niyeti yogaldı hazır. Anırga ipi kirek. Mene cemaat bu hadiste söz şunun turunda söz baracak indi. Ve innema li kulli imri'in ma nawa. Dürüstlükte her bir kişiye özünün niyetine göre yazılır. Her bir kişiye özünün niyetine göre yazılır diye. Ecir sevabı yeki günahısı. Ecir sevabı yeki günahısı. Likulli imri'in ma nawa. Yani her bir ir bulsun, hatın kız bulsun, eğer de onun niyeti nindi iken, nindi bulsa, şu niyetine göre yazıla ecri sevabı yeki günahısı. Devam etebez. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Eğer de bir kişinin niyetinde Allah Teala rizalığı için
hem anın peygamberi için hicret kılı bulsa, anın hicreti Allah hem anın peygamberi için bula. Bunda cemaat hicret turunda söz var. Hicret degen söz, nerse degen söz? Küçenu, переселение. Cemaat bunda anlatırga gerek hazır. Ni için? Eğer de bir kişi Allah rizalığı için hem anın peygamberi için küçenip giteyken bir jirden ikinci orunga niyeti şul bulsa, onun niyeti ne küre? Hicreti Allah için hem peygamber için bulacaktı. Peygamberimiz eyti. Niçin şuşulay deyip etken ol? Mine din tutarga ağır bula başlagaç, bik katı kısırıklaular başlana, преследованиялар başlana, Mekke şehrinde türmelerge deyabalar, timirler bilen, utlu kızgan timirler bilen tenlerinde basıp cazalıylar. Müslümanlarını, müşrikler, Mekke müşrikleri, İslam'dan kirip çıksınlar diye eytip, üstüne ağır taşlar koyarlar. Kaybir kişilerinin küzallarında etisin enisini ütireler. İslam'dan çık deyip. Yani bir küçük şuşunday ağır bula Müslümanlarga, sahabelerge. Ol cemaat mene hazır bizgine oturab şuşunday rahatda jingilde. Onlar cemaat şunday ağırlık körgenler, küçük. Türmelerge gitkanlar. Mene biz alarını bilmeyiz. Onlar şunday ağırlıklar körgenler. Hem mene şul vakitta kısırıklaular şul hatlıqatı keçeygeç, çıdıy almaslık derecege jitkeç, Allah-u Teala'dan emir kile, Allah bir Teala bulaygına tizgine kitipte var almıyorlar. Allah Teala'dan emir kiteler. Allah Teala ruhsat ite ikinci jirge küçüp giderge. Koyda İslam dinin tutarga jingil, şunda küçerge Allah Teala ruhsat bire Müslümanlarga. Mekke'den küçe başlıyorlar. Koya yok. Etiyopya'ya küçeler. Etiyopya'ya Hristiyanlar yanına. Bilasizmi mi? Hristiyanlar yaşaytırgan jirge küçüp giderge Peygamberimiz koşa. Anda Gadil Hristiyan patşası dey. Anda küçüp gitegizdi. Ekringine şuşla kaçıp kına biz gittik deyip gitip barıp olmay çimadanlarını tiyep. Kaçıp giteler alar. Cemaat uylap kuragız. Koy bir kişilerinin hatınları Müslüman tügel. Koy birleri kirsinçe hatınları Müslüman, irleri Müslüman tügel. Koy birlerinin balaları Müslüman, İslam'ını kabul etken, etiyenileri Müslüman tügel, kafirler, müşrikler. Şundi ağır. Onlar cemaat nice yıllar boyunca yaşayan tuğan jirlerin, yurtların, koy birleri hatınların, koy bir hatınlar irlerin, semyalar balaların taşlap, eki balaları gailelerin taşlap, giteler, küçünüp giteler Etiyopya'ya. Mene cemaat, en birinci hicret bula bu. En birinci hicret. Derseytesiz, Medine şehrine de küçüp giteler, anlarsın. Medine şehrine, Peygamberimiz bitinde Medine şehrine küçe. Mene bir vakıga bula şoşunda, mene benim baştan bunu okup bitirem. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Eğer de bir kişinin hicreti, küçüp gitüğü, переселенiyesi, dünya maksatı için bulsa dey. لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Dünya maksatı. Mene küçüp gitimeli, mene şol urunga, anda Müslümanlar yaşayı. Mesela Sinoham'da bir katı kısırıklığı başladılar. Bir nindi çama yok, bir nindi mümkünçilik yok mesela. Bizim ilimizde
Iriklek mi yokma? Elhamdülillah. Mine eger uylap karasan 37-nji ýyllarynda ýmy. Mine uylap kara, bismillah eýtgen üçin. Kol köterip duga kılgan üçin. Manaraga menip azan etken üçin. Mezinlerini alıp gitip ýug etkenler. Alıp giteler de ýug eteler mene bitti. Hazır 5 vakit namazga azan etebiz kıçkırıp 4 kolonka tıra şulayma. Ramazan ayında Kur'an okuybiz. Mesela teravih namazlarında Kur'an okuybiz. Çağıştırıp karagız hele cemaat. Bu irik mine rahatlanıp mine okup oturasız eybit. Kaçıp basıp oturabız mı yok mu? Utlarını kabızıp oturabız. Bütün eli kamera kabızıp. Şulay mı? Karagız cemaat. Bizning ebilerin babaylarına uraza vaktında sehar aşağınlar. Mine ebi, benim ebi silegen eybir. Sehar niçe aşıyorlar? Ele sehar aşağı degende onda bizdeki şekilde nerse aşarga bilmişe yaşayan vakit tugul. Hazırgına o bizning nerse tilisim şul var. Olar istel istine isketirni yapıp şol isketirinin astına kirip istel astına kirip şuşunda seharını aşağınlar. Kürmesinler diyeydi. Ut kabızırga yaramay. Barbir mınday utlar bolmasa da barbir ut şebitinde. Korap irigenler sehar vakitlarında kimler sehar getira? Kimler namaz okuy? Mektepke barasın, okutuşular teginde ишik tebinde karşalalar, kaşıklarını tutup ipi bilen aç uraza mısın yok mu? Главный açtır. Eyde kap su kap. Su kapmasan sen uraza значит demek. Ne kimge ziyan etken? Kimge ziyan etken? Bir kimge de ziyan etmegen bit o. Ol bala, ol kişi. Lakin cemaat Allah düşmanları neseşlegenler. Алар әлбәттә кушканнар инде әлбәттә, истендә кушучылар булган инде. Ләкин нәрсә әйтәсем килә? Менә ул вакыттагы чагыштырып карагыз да, хәзергесе вакытта. Менә элек хәзер безнең 1000-нән артык, 1000 ярым мәчет Татарстанда, элек Казанда бер мәчет булган, Мәрҗани мәчете. Чистайда бер мәчет эшләде. Татарстан буйлап барлыгы 7 мәчет булды микән, барлыгы. Под контролем тұрған индалар, алары да. Жәмеғат, hazır қарағыз. Хutбелер, вағазлер, дәріслер, bütün ирек. Путевкалар бирәләр хажға барыға. Bütün mümkünçülük бар. Менә жәмеғат пейғамбарыбыз динне сөйли башлаган вакытта нинди авырлыклар булган. Билалның ol bit indi kıllıktan azat itilgen kişi Bilal ibn Rabah. Onun hocası ol İslam'ını kabul etkeş, şu kıl İslam dinini kabul etkeş, üstüne ağır taş koyup jazalı onu, jazalı. Ağır taş, kızgan kum, kızgan taş, ol indi üler dereceye jeti. Kayt dininlendi. Kayt dininlendi. Ahad dip kabatlay. Bir yalgız Allah di, bir yalgız di. Bir yalgız Allah di. La ilahe illallah di. Tegilerin bitinde ilahları köp. Müşrikler özleri de Allah kaşanalar. Lakin la ilahe illallah dime. İlahlar köp. Aradaşçılar köp Allah bilen. İki arada. Birgine dime. Hazır eyti almay başlayın da sözüne eyti almay başlayın. Mene barmağını körsete mene şuşlar barmaq. Nindi güçlü ruh. Kişi de bilesiniz mi? Nindi güçlü ruh. Korkmaganlar bir neseden de. Hem şu vakitte ana Ömer Ebu Bekir radıyallahu anhu gelip Bilal'ını satıp alanlar. Satıp ala. Satıp ala da azat eteyindi. Mene cemaat şu Müslümanlar hicret kılganlar. Hazır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye küçüp giderge ruhsat birgeç Müslümanlar küçe başlıyorlar Mekke'den Medine'ye. Bu ikinci periselini bu hazır. Şuşunda
bir kişi Müslümanlar bilen başkalar bilen küçken vakitinde Mekke'den Medine'ye küçken vakitinde niyeti bula Medine'de yaşaytırgan bir hatınga ilenirge tili bu kişi. İlenirge tili bu hatınga. Başkalar bilen küçüp gite. Bitenler bitindi. Küçenler için Allah Teala'nın rizalığı için, dinin saklar için. Eğer de mında kalsan bitindi hazır din yokka çıga. Seni harap etip bitireler. Allah rizalığı için küçeler sahabeler. Medine şehrine. Eli Peygamberimiz kala, ol iň ahırdan gına kite. Mene şuşular arasında, şuşu sahabeler arasında bir kişi bulayındı. Şuşu Medine'de yaşaytırgan hatınını yaratatırgan bola, hem şuşu hatınga nikahlanırga tili. Mene şuşu kişi hakkında da söz barayındı mında. Eğer dedi, başkalar bilen şuşu kişi hicret kılatırgan bulsa da Mekke şehrinden Medine'ge, onun niyeti şuşu hatınga nikahlanu niyeti bulgaç, bu indi tulu derecede Allah rizalığı için hicret kılı bulup sana almay. O elbette tekin niyeti de var, mi? Lakin başka niyeti de var. İlenü degen niyeti var. Şuşu hatınga ilenü. Günahlı mı yok mu? Günahlı tügül beyt. Günahlı tügül. Nikahlanırga deyip bara. Mene şoňa köre galimler eýterler, mene şuşunyň hakynda da eýtilgen. Ew imra'atun yankihu hadi. Yeki di birer hatynga di nikahlanu bolsa di, fehicratuhu ila ma hajara ilayhi. Nindi nerseni hicret kılgan vakitinde maksat itip koygan, şuşu maksatyna köre, niyetine köre anarga ejir beriledi. Şuşu maksatyna köre, niyetine köre anarga berile ejir. İkisin birge demeginde eger koşsaň şuşunda, zatna şuşunda mene bir geybet boldy ali. Barasyň şunda mene hem şol hatynga da nikahlanırmın. Bir yola diýip eýtip. Nişik diýip eýterler ali? Хороший полезный хороший с полезным дип әйтәләр мәле. Менә. Полезный с приятным әйе. Менә шушындый ниятне әгәр кушсаң, димәк бу инде тулы толайым дәрәҗәдә Allah rizallığı için kılına tırgan gamel bulmay indi. Eğer de meselen ol kişi ol hatınның anarga kiyege çıkmayım degenin işitse meselen, yaki ol hatın meselen ülgen bolsa, ol kişi kirge de burulurga mümkin. Yok, küçüp tırmayım indi meselen. Ol Allah işlemegen. Allah Teala demek nerse niyetine koruy. Ne boyağı kitirgen şunda misallarda kebeginde. Mesela meşitke bara, meşitke bargan vakitte bütün maksatını göz aldında tuta. Şolay yok, şuşunday günahlarını işlegen vakitte da, eğer kişi günahlarını işlerge tili, mesela orak içerge tili, niyeti orak içu. Lakin bir nindide mümkinçilik yok orak içerge. Ya ol ana bir koyada satmıyorlar, ya ki ol mesela anda uyala kirge, kişi körür deyip korka mesela, ayıbı. Lakin niyeti, mene joyi çıgı bulsa, joyi çıgı bilen içer idim. Bu indi karar kıla köngülü bilen, anlaşıla mı? Bu uylap oturmay, orakı içsen nişik bulur eken diye, değil mi? O prosto uy, biz bitinde uzdık, mene şu Bakara suresinin ahir ayetlerin köngülüne kiretirgan uylar hakkında, değil mi? Ol uylay mı? Fakat bulay gına uylay. Lakin niyet nerse? Bir eybirni işlerge karar kabul etü. Lakin eğer de sinanı
işli almasan, baribir sina günahısı yazıla. İçmeseng de günah yazıla sina baribir. Çünkü sen içerge karar kıldın. Mesela Rizaddin Fakhriddin bizning g'olimimiz o'zining kitabında yaza, agarda sen ko'rishingga kirding ekan urlov niyati bilan kirasing de, lekin onun it bulu sebepli it sina urlarga erik bermeçe ürüp sen itten korkup kiri çıgasın. Senin niyetin urlov idi bitinde. Lekin sen onu başkarıp çıkalmadın. Sina bunun için günah bula. Seni elbette tutup şeriat boyunca kolunu kesmeyler, çünkü sen cınlıkta urlamadın. Lekin niyetine göre sina Allah Teala günahını bire. Şolay yok ikinci bir misal ketire ol. Eğer de sendi körşengning de ide bolmagan vakıtta baltasın alıp çıgarga urlarga kiresin. Körşem ide yok dep aytip, körşe ide bolmagan vakıtta baltasın yoki başka birinde urlarga dep kiresin. Ol senin alıp turgan bula baltаңны özüңнекен. Nek özününki şekilli motor ettirip yaltıratıp saplap koyganday nek özününki şekilli. Senin tıra özüңнең baltaң. Sen urlarga dep kirdin körşеңнең baltasın. Özüңнең baltаңны alıp çıgasın. Özüңнең baltаңны alıp çıktın, lekin sen korak. Çünkü senin niyetin urlav. Anladınız mı? Kirisinçe bulsa, körşeң baltаңны algan, ütkerip koygan, saplap koygan. Hazır cemaat özüңнең baltаңны bitinde alıp çıgam deybeými? Nek seniki şekilli balta körşeňniki. Alıp çıgasın körşeňniken. Günah işledin mi? Günah işledin mi yok mu? Yok, günah işlemedin. Çünkü senin niyetin özüңнең baltаңны alıp çıgı. Körşeň qaytıp özünün baltasını tapmasa da sen anarga aytasan, gafu et körşem, men özümniki dep alıp çıktım, bet seniki bolgan dep aytip, o prosta gafu gına ütüne. Niyetke beyli bütün üstede, niyetke beyli. Mene namazga da şuşulay. Mene koy bir kişi namazga kirişe, eybet, Allahu Ekber dep namazını başlay. Okugan vakitinde hazır oylay. Okugan vakitinde oylay. Tokta men de namaz okuyamsın hali. Niyetlemegen bütünley. Ya men aytmayım, ilahi niyet kıldım, ilahi namazının 4 rekat sünnetin okumakka, yüzümni yöneldirdim kıbla tarafına. Peygamberimiz Allah etmegen. Til bilen tugul. Köңülüň bilen niyetlerge tiyişsin ana. Köңülüň bilen niyetlerge tiyiş. Nindi namaz okuganыңны. Mine kilip basasың da, mine ilahi namazı azan aytildi, sünnet okuyayım. Neçe rekat? 4 rekat. Sen karar kıldın şuşu namazını okurga hazır. Решил деген söz, değil mi? Karar kabul ettin. Kilip basasың da bir nersede tiling bilen aytmaysan. Allahu Ekber diye okuy başlaysan. Ne bu niyet bula? Anlaşılgandır indi, evet. Lekin Rizaddin Fakhriddin aytdi, eğer hazır sen tiling bilen aytdın, ilahi niyet kıldım, mesela ikindi namazını okuysun hazır. İlahi niyet kıldım, ilahi namazının 4 rekat farzını okumakka dep tiling bilen aytasan, tiling bilen. İkindiге bastın. Lekin köңülüň bilen ikindini niyet kıldın. Niyetin dürüst mü yok mu? Tiling aytdy ilahi namazının farzını okurga deyip. Allah Teala tiliňe tügel, köňülüňe karay.
Bu cemaat менә шушы хадисне укыганнан соң, монда хиҗрәт турында сүз бара, һәм хиҗрәт кылган вакытта бер кешенең планнары икенче төрлерәк булган икән, дөнья өчен яки хатын өчен булган икән, бу шуның турында сүз бара икән дип кенә әйтеп онытырга тиешле түгел. Бу хадис урысча әйткәндә основа. Основа, ягъни нигез бу. Ниятеңне дөрестлә. Нәрсә өчен эшлисең шушы эшеңне? Намазыңны, уразаңны. Кайбер кеше уразага керә. Ураза иң зур Аллаһ Тәгалә ярата торган үзем генә бүләклим дигән гамәл. Мин кыямәт көнендә ди, үзем генә анарга бүләкне бирәм ди. Әйтми нинди икәнлеген, шундый сюрприз. Зур әҗр инде, зур. Иге-чиге булмаган. Шулай бит. Ләкин бер кеше хәзер карый. Күршесе уразага кергән, үзе белән эшли торган, коллегасы уразага кергән, карый хатыны да ураза тота. Бар бит шундый гаиләләр. Бу бер үзе ураза тотмый. Балалары да ураза тота. Туктале бу нәрсә соң бөтенесе ураза тоталар. Мин дә уразага кирип карыйм әле ди. Тотып карыйм әле ди. Ишеткәнегез бармы шундый сүзне? Ярар, быел тотып карыйм әле. Ние дөрес түгел ул. Ник син аны быел тотып карыйм әле диясең? Сынап карый, ярым икән. Бу Аллаһ ризалыгы өчен кирдеме уразага? Юк, бу тотып карыйм әле ди. Бусы булды бер ният, тотып карыйм әле. Хәзер аның әҗр савабы нинди икәнлеген, ураза тотмаган өчен нинди гынаһ икәнлеген, гомере буе да бер көн калдырсаң, бу гомер буе да тотып бетерә алмаганлыгын күз алдына китереп, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өмет итеп, газабыннан куркып уразага кирсә, бу кешенең нияте дөресме? Бу кешенең нияте дөрес була. Менә шулай кирәк ул ният. Аңнап. Бусы булды икенче кеше бик таза инде, үлчәүгә баса да, карый да, ой, бигрәк весим арткан ди. Хәзер кешенең ураза тоткач бит инде, весы кими бит инде. Весын киметергә дип уразага керә. Ай буе тота уразаны. Ләкин Аллаһ Тәгалә кабул итмәй. Ни өчен? Чөнки ябыгырга дип ураза тотты. Күрәсезме? Нияткә карый. Ләкин без карыйбыз да әйтәбез. Bir ay boyu urazа тотты. Көріп тұрасың бит инде. Bir ay boyu urazа тотты. Машаллах, молодец, biz мактыйбыз. Аллаһ Тәгалә мактамый. Biz тышкы яктан карыйбыз. Тышкы яктан карыйбыз ураза тоткан. Ләкин Аллаһ Тәгалә карый күңеленә, ниятен инде яны, максат. Берсенә әйтәләр, менә сиңа әгәр дә ураза тотсаң, синең шикәрең кими сахар белән ширдән терелү өчен тота уразаны. Менә мин бер кеше белән сөйләштем, миңа ди, врачлар әйттеләр ди, әз генә ашап торырга шикәр чире белән, шулай бит инде. Күп ашамаска, ләкин әз генә ашап торырга миңа көн сайын, чтобы шикәр чире булмасын өчен, артмасын өчен. Бер кеше әйтә, менә хәзрәт, мин ди ураза тотсам ди, киресенчә минем шикәрем ди нормальләшә ди. Көне буе мин ашамыйм ди. Менә шушының өчен тотарга мөмкин кеше уразаны. Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Күрәсезме? Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен тоткан вакытында шушында сизеп алса, карале, весим да кимеде, ширләрем дә бетте, әлхәмдүлилләһ дип әйтеп шатланса, анда инде бер нинди дә зыян да юк. Кимеми. Аңлашыламы? Иң мөһиме нәрсә? Ул булырга тиешле Аллаһ ризалыгы өчен. Аннары тагын мисаллар белән аңлашыла бит инде. Менә мәсәлән, тагын намазга басасың, сиңа кунаклар килде. Кунаклар килде хәзер. Бу кеше кунакка килгән кешеләр арасында намаз укый белә торган кешеләр бар, ләкин укымыйлар. Хәзер намазны укыйсың, азан әйттең, камәтне әйттең, хәзер синең белән бу кеше яхшысын мичә синең белән намазга баса. Ул укымый үзе. Намаз укый белә, бөтенесен. Әллә нинди яхшы укый белүчеләрдән дә яхшырак белә намазны мәсәлән. Хәзер бу кеше намазга баса синең белән. Мине генә укымый дип әйтмәсеннәр өчен, синең белән намазга басты. Бу кешенең намазы кабул булмый.
Çünkü Allah rızalığı için basmadı. Mena söz etmesinler, açılanmasınlar için de bastın ha sen namazga. Ya ki bir kişi namazga bastırga tilisen. Tegi kişi ite yok, türlü sebepler taban. Min taharetimde yok, min ali argu tugul, min falan tugul, min tigal, min ali azır tugul. Lakin sen onu kıstı, yumalı bastırasın namazga. Taharet aldırasın, onun taharet alası da kelmeyi. Nek jirine jitkirip, taharet aldırasın, yalt ettirip. Taharet ala. Namazlık jayıp, namazlıkka bastırasın. Senin bilen birge, seni yata, tırsa, senin bilen namaz oku bitire. Tahareti de dürüst tugul, namazı da dürüst tugul. Ne için? Çünkü mecbur itip okuttun sen onu. Mecbur itip okuttun. Anlaşılatırgandır, değil mi cemaat? Mine şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret turunda bir hadisini aytgan şulay yok. Hicret turunda ikinci hadis var. Bu hadisni İmam Bukhari, İmam En-Nesai, Sahih İmam Muslim özlerinin sahih dastaverni degan hadisler jintığında getireler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aytganni Abdullah ibn Amr jitkire. Abdullah ibn Amr degan sahabe kim ol Müslüman degan sözden başlanır. El muslimu men selimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Müslüman kişi oluşundi kişi Müslüman, Muslim. Muslim o Allah Teala'ga topşırılgan kişi, İslam dinini kabul etken kişi. Lakin Peygamberimiz aytdi, Muslim şol kişidi, onlardan da başka Müslümanlar, onlardan başka Müslümanlar tilinden de kulundan da ziyan kürmesler selamet bulurlardı. Müslüman kişi şol, başka Müslümanlar onun tilinden de ziyan kürmesler, kulundan da ziyan kürmeslerdi. Müslüman degen söz nerseden yasalgan cemaat? Neydi sözden? Etik zale? Neydi? Selametlik degen sözden yasalgan mı? İslam, selametlik degen sözlerden yasalgan. Tanışlık. Hazır kara Muslim İslam'ını kabul etken kişi hem Allah Teala'ga özün tapşırgan kişi gene tugul belki şuşa selametlik degen sözden yasalganga göre Peygamberimiz aytgan Müslümandan bütenlerge karata tilinden de kulundan da ziyan kilmez deydi. Görəsimin nindi açık ittirip matur etip aytılgan. Hazır sen Müslüman buldun mu? Senin Müslüman ikenligini bilgeç bütün kişiler de tınışlanırga deyir. Ol Müslüman. Onlardan bir nide ziyan yok deyip. Cemaat kızganış. Hazırgisi vakitte Müslümanlar üzlerin kiri yaktan kurseteler. Müslümanlarını bilemeyin. Onlar gil aldılar. Işanış yok diye eyteler Müslümanlarga. Mine, niçin? Çünkü mine şuşa eybirge ihtibar etmeyler Müslümanlar. Müslümanlar vaga silip İslamga öndevçi tügül üzlerinin tırmışları bilen, gamelleri bilen kişilerini İslamga çakırga tiyişler. Gamel bilen. Sen bir türlü silerge mümkünsen, ikinci türlü silep kişini dinle bizdirge mümkünsen. İşlep. Senin ışanışlı tügül ikenini bildiler hazır kişiler. Vaqdasında turmay. İşledin, iş hakkını vermedi.
Әйткен сүзен үтәмәде. Хәзер моны сорыйлар, кем ул? Намаз укый. Бөтен намаз укучылар шул. Син хәзер кемгә пычрак ыргыттың? Хәзер син үзеңнең гамәлең белән пычраттың динне, пычранмый торган динне син начар иттереп күрсәттең. Менә бу хадисның башы шулай башлана. Мөселман үрнәк булырга тиешле. Мөселманнарга карата гына түгел, бәлки бөтен кешеләргә карата. Кайбер кешеләр, кайбер мөселман әйтә, дәүләтнекен урларга ярый, кафирләрнекен урларга ярый дип. Сиңа карыйлар да, мөселманнар карак дип әйтәләр. Кафирләрне рәнҗетергә ярый дип. Кафирләр карыйлар да мөселманнарга. Мөселманнар шушындый илар икән дип нәтиҗә чыгаралар. Бер-ике надан кеше аркасында. Ислам динен пычратучылар аркасында. Менә җәмәгать бик сак булырга кирәк. Мөселман кеше бер кешегә дә зыян итми. Мен беләм, ул мөселманнарны дип әйтәләр. Атлаган сайын дип әйтергә була. Үзләре намаз укыйлар, үзләре фәлән, үзләре тегән. Үзләре яулык беркенгән булалар, үзләре фәлән, үзләре тегән. Менә гел менә шушындай. Бәя бирүчеләр, бәя. Ләкин җәмәгать үзеңне менә шу ислам динен күрсәтергә телисең икән, син үрнәк булырга тиеш. Гайша радиллаһу анха сораганнар да, аның хылкы нинди иде, пәйгамбәрнең хылкы дип. Пәйгамбәрнең хылкы нинди иде? Аның хылкы Коръән иде дигән Гайша. Аның хылкы Коръән иде ди. Коръән белән хылыкланып үзен менә күрсәткән. Менә Коръән нинди икән. Менә ислам дине нинди дин икән дип караганнар да күргәннәр пәйгамбәребезне. Менә мөселманнарга карата шушындый караш булырга тиешле кешеләр арасында. Һәм мухаҗир турында әйтә шушы хадистә. Хиҗрәт кылучы кем ул ди? Хиҗрәт кылучы. Хиҗрәт кылучы ул ди. Аллаһ Тәгалә тыйган әйберләрне ташлап халал булган урынга күчүче дигән. Монда харам җирдән китә икенче җиргә. Аңлашылдымы? Бу була мухаҗир дип атала. Хиҗрәт кылучы. Моны да белегендә җәмәгать. Хиҗрәт кыла торган кеше 3 төрле хиҗрәт кылала, 3 төрле. Беренчесе урыннан, бер урыннан күчеп китә. Бер урыннан. Икенчесе бер эштән, харам эштән күчеп китә. Üçüncüsü şuşa haram işni işlevçi kişi yanından küçüp kite, taşlap kite. Anlaşıldı mı cemaat? Mene birincisi haram urundan kite. İkincisi işten, haram işten kite. Üçüncüsü haram işni işlevçi yanından kite. Mesela eğer de bir urunda Müslümanlarını, dinni, peygamberini sügeler bir kata, sügüp oturalar. Mıskıllap. Sen şuşu urundan nişlerge tiyiş? Kitip taşlap kiterge tiyiş. Çünkü sen alar bilen otursan Allah Teala nerse di? İnneke izen mislehum. Sen di alar şekilli bulacaksın di. Alar bile birge oturganga göre. Sen baştan tuktatırga tırışırga tiyiş, anlatırga. Lakin jing almağanını bildin iken, kitip baralar yanında. Haram iş, neydi yapılsa bir iş işlene, şol işni taşlısın, haram bulgan iş.
перевозкада эшлисең, мәсәлән, перевозкада сиңа төрле харам әйберләр ташырга кушалар. Начар харам әйберләр, эчемлекме ул, ашамлыкмы, харам әйберләр ташырга. Син, мөселман кеше буларак, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен ул эшне ташларга тиеш. Сиңа хәзер шайтан килеп әйтә, синең бит ниятең яхшы, синең бит ниятең акча эшләү. Монда ниятеңне, дөрестлеген дәлил иттереп китәргә ярамый. Монда дәлил, монда ни при чем, урыс әйтмешли. Монда ният ни при чем. Син күреп торасың, син харам әйбер ташыйсың. Син өлешеңне кертмә. Ул ташлап кит, ул эшеңне. Халал булган урынга. Күчеп киттең, син хиҗрәт кылдың хәзер. Өченчесе, харам эшләүче кеше яныннан, харам эшләүче кеше яныннан. Мәсәлән, әгәр дә утыралар аракы эчеп утыралар, аракы эчүче кеше яныннан китеп барасың, аның яныннан ташлап. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям исерткеч куелган өстәл артына утырмагыз дип әйткән. Эшли торган, нинди булса харам эшне эшли икән кеше, аның яныннан китеп барасың. Нинди булса бер кеше, әтиеңме ул, әниеңме, аның яныннан китәсең. Ул харам эш эшләгән вакытында. Менә бу хиҗрәт була. Бу инде бу хадискә карата аңлатма әзрәк. Менә җәмәгать, бу ният хакында иң зур хадис булды бу. Монда китерелгән мисаллар әле бик аз. Ләкин белергә кирәк. Ниятебезгә карата Аллаһ Тәгалә гамәлләребезне кабул итә. Ниятебезгә карата харамнардан ничек тыелабыз, ниятебезгә карата ансыда. Мен бер шулай ук харам ризык турында мисал китергән идем. Килеп утырасың да, мәсәлән, кафега. Миңа халал ит, тавык ите яки халал иттән сарык ите китерегез дип әйтәсең. Ләкин сиңа китерәләр халал сарык ите дип, халал анда сыйыр ите дип, китерәләр дуңгыз ите мәсәлән. Ну син аны айыра алмыйсың ничектер, айыра алмыйсың. Һәм ашыйсың. Ниятең синең нәрсә иде? Халал ит ашау иде. Ләкин сиңа алдап ашаттылар дуңгыз ите. Сиңа гынах юк моның. Но икенче юлы, икенче кеше китерегез миңа дуңгыз ите. Миңа дуңгыз ите кирәк. Татар. Китерәләр манарга халал сарык ите. Сыйыр ите. Бу моны дуңгыз ите дип ашый. Халал ит ашаган кешегә дә гынах була. Чөнки нияте дуңгыз ите ашау иде. Шуңа күрә җәмәгать аңлатылганмындыр дип уйлыйм инде. Менә бу хадис шуның хакта булды. Аллаһ субханаһу ва тәгалә һәр барчаларыбызга да дөрес иттереп, үзенең ризалыгы өчен ниятләп яшәүләрне насыйп итсә иде.